Z jednoho boku sa liše dzeli totico organizovali perši dňovky, lebo na dajaký spôsob učestvovali u nej, a z druhého predsedateľ organizácií Pakt Rutenorum Jakim Vinaji i členy paktu. Od jedných z osnovateľov dňovky Pavleja Malácka i Borisa Vargu mohlo doznať, jak nastala i ideš trimala perša dňovka, kto na nej učestvoval i so s jakým zmistom. Na debaty porovnaní dakedišnji dňovky so sterašnjima i konstatovane, že osnova tej manifestaciji vše ista, ali že každá generacija ohabja vlastni pečac. Do debaty bola uključena i publika, a keď slovo o budućnosti dňovky dati predklad, že bi še jeden večer otrimovala klasična manifestacija, a na drugim večare, že bi učestvovali šitski kotri buntovni, kotri žadaju prečitati svoje tvori bez starosnej hranici. Dneška na 20 hodinu Dome kultúry vystáva fotografijoh, a na 21 hodinu hlavna programa 20. dňovky.